Imaynaya kasaygichik walejyachu, kunan dia noqanchik ñawirispa kasun Diospaq qillqasqanpi imaynatachus apóstol Pablo kawsaq karqa chay tiempopi. Chaypaq noqanchik mask'ana kay libro de Filipenses capítulo 4 versículo 12 noqanchik tarinchik kayta: pobre hina kawsayta yachani, qhapa hina kawsaytapis, saqsasqa kayta yarqasqa kaytapis, yacharqani kusisqa kayta imanayq kaqtapis. Apóstol Pablo karqa miembro Sanedrinmanta, qhapaq runaswan pay kawsaq karqa nima faltaqchu mikhunanpaq kawsananpaq. Pero dia pay saqirqa chay kawsayta Diospaq evangeliunta predicamunanpaq. Chaypi pay tarispa karqa yarqayta chantapis llakiyta. Ni hayk'aqtaq Diosninchik saqirqachu, porque pay Pablowan kasarqa kawsayninta apananpaq ñawpaqman. Kunan tiempopi noqanchispis mana sumaqtachu kawsasanchik. Kay onqoyrayku mana trabajos kanchu nitaq qullqinchik alcanzawanchikchu. Pero imaynata Pablo confiarqa Señorninchikpi noqanchispis confiana tiyan, porque pay bendeciwasun mana faltachiwasunchu ni uq t'antata wasinchik ukhupi. Chay confianzawan noqanchik kusikuspa kana kay kawsaypi. Diospaq bendicionninwan kaychik kunan dia.